پنجم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. اعضای شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مجموع 24 مسئله از جمله 2 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، 18 قانون جمهوری تاجیکستان، اینچنین لایحه‌های قرار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به عوض نمودن نام ناحیه شهر توز عالی جمهوری تاجیکستان بازخوان نمودن صمدزاده و آید به حسابات پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یکخیله قانونها در جمهوری تاجیکستان در سال 2020 را مورد بررسی قرار دادند. از روی نتیجه بررسی مسائل روزنامه جلسه شورا قرارهای داخلدار قبول گردیدند. امروز همچنین تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسیه پنجم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در آغاز اجلاسیه اعضای مجلس ملی قرارهای داخلدار را آید به تصدیق ترتیب کار، انتخاب کاتبات و روزنامه اجلاسیه ارتباط از 23 مسئله قبول نمودند. ضمن محاکمه مسائل روزنامه اجلاسیه پنجم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به تأمین اساسهای کنستیتوسیونی حقوق و آزادی های انسان، شهروند و قانونیت رحمان دلشاد آید به مسئله های اگراری، شغل اهالی و اکولوژیا حکیمزاده قربان آید به مسئله های اجتماعی، حفظ صحتی، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان گلزاده محمد شاه آید به اقتصادیات و کمونیکاسیا جمعزاده شریف جان و آید به هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان، حاکمیت اجرایی، اتحادیه های جمعیتی، واسطه های اخبار عامه و رابطه های بین پارلمنتی رحیمی فرهاد معروضه کرده خلاصه های کمیته های صحوی را نسبت به قانون های بررسی شونده ابراز داشته. از جمله از جانب اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون های مکمل جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، درباره تأمین امنیت بیولوژی و محافظت بیولوژی و درباره تیار نمودن متخصصان با نظرداشت طلبات بازار مهنت مورد محاکمه قرار گرفته جانبداری گردیدند. مورد ذکر است که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی مناسبت‌های وابسته به عهدهداری حربی و خدمت حربی شهروندان جمهوری تاجیکستان را مورد تنظیم حقوقی قرار داده به طور مفصل ترتیب دعوت به خدمت حربی حتمی مهلتناک و به خدمت حربی در اساس اختیاری داخل شدن شهروندان را معین نموده است. در برابر این قانون خصوصیت‌های خدمت حربی در حیات ذخیره‌های دولتی سفربری را پیش بینی نموده است. خدمت حربی در حیات ذخیره‌های دعوت سفربری با گذاشتن جمع‌آمد یک ماهه و سپاریدن مبلغ به صورت حساب مخصوص تشکیل و گذرانیده می شود. ضمناً اندازه مبلغ ترتیب سپاریدن آن و گذاشتن خدمت حربی در حیات ذخیره‌های دعوت سفربری را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر می نماید. در ارتباط با قانون مذکور به حقوق علاوه وارد کرده شد که طبق آن من بعد نسبت نامزدها به وظیفه سودیه و کارآموز سودیه برای کار در مقامات پروکراتوره، агенти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷро ва мақомоти гумрук талаботи иловагии адои хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнок муқаррар карда мешавад. инчунин тибқи рӯзномаи иҷлосияи панҷум аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пас аз муҳокимарониҳо
қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон. қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон ва як қатор қонунгузории амалкунандаи кишвар ҷонибдорӣ намуда. дар ҷараёни иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қарори маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иваз намудани номи ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хотон ба ноҳияи шаҳри Туз баррасӣ гардида он аз ҷониби аъзои маҷлиси миллӣ якдилона қабул карда шуд. тибқи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо қарори маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Самадзода Тураххон Давлат бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан аз вазифаи судияи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бозхон карда шуд. ҳамчунин дар иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷроӣ шуд. раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо назардошти корҳои анҷомдодаи мақомоти прокуратура ва таҳлили маълумоти омории вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ дар соли сипаришуда аз прокурори генералӣ талаб намуданд ки назорати прокурориро дар самти пешгирӣ намудани шомилшавии шаҳрвандони кишвар ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ таъмини амнияти иттилоотии кишвар пурзур карда ҷиҳати коҳиш додани содиршавии ҷиноятҳои авбошӣ бахусус авбошии гурӯҳӣ аз ҷониби наврасону ноболиғон бо ҳолатҳои сохтакорӣ ва изофанависии ҳисоботҳои оморӣ дар соҳаи кишоварзӣ чораҳои иловагии қатъӣ амалӣ намояд. дастур дода шуд ки прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолиятро дар самти назорати риояи дақиқ иҷрои бечунучаро ва якхелаи қонунҳо очкор ва бартараф намудани мухолифати санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ огоҳонии пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои марбут ба савдои одамон муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор аз байн бурдани шиканҷа муносибатҳои бераҳмона ва дигар кирдорҳои таҳқиркунандаи шаъну шарафи инсон дар рафти таҳқиқу тафтиши пешакӣ ташвиқгоҳҳои нигоҳдории муваққатию тафтишотӣ ва муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ таъмини риояи қонунгузорӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт бахусус ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ раванди муҳоҷират ва ҳифзи сиҳатии мардум пешгирии ҷинояту дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ноболиғон баррасии пурра ва ҳамаҷонибаи муроҷиатҳои шахсони воқеиву ҳуқуқӣ тақвият бахшанд. ҳамчунин таъкид карда шуд ки бобати баландбардоштани самаранокии иштироки прокуророн дар баррасии судии парвандаҳои гражданӣ оилавӣ маъмурӣ иқтисодӣ ва ҷиноятӣ татбиқи чораҳои дахлдор нисбати санадҳои судии хилофи қонун ва назорати иҷрои санадҳои судӣ инчунин ҷиҳати пешгирии содиршавии ҷинояту муносибатҳои ғайриоинномавӣ дар қувваҳои мусаллаҳ дигар қушунҳо ва воҳидҳои ҳарбӣ ки боиси расонидани зарарҳои ҷисмонӣ ба фавти сарбозон мегарданд тадбирҳои муассир андешида шавад. дар фарҷоми кори иҷлосияи панҷум раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо дар назардошти ҳадаф ва афзалиятҳои фаъолияти палатаи болоии мақомоти олии қонунгузории кишвар дар назди аъзои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дар соли 2021 тақвият додани раванди амалисозии дастуру супоришҳои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии он дарҷ гардидаанд вазифагузорӣ намуданд. аз ҷумла аз аъзои маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъват ба амал оварда шуд ки дар баробари пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ тарғибу ташвиқи сиёсати давлатӣ шарҳу тавзеҳ ва амалигардонии қонунҳои
قبول شده جهت عملی سازی تشبس‌های سازنده و نقشه‌های وطندوستانه خویش در راه آباد و زیبا گردانیدن کشور به استقبال ارزنده 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عزم و تلاش بیشتر روانه نماید. با همین اجلاسیه پنجم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم به کار خود انجام بخشید.